Khorsing Kroarong Patu Aklamalong Mas Joining Amai Kibipon. Dhonsing Signarachor Maipi Rongpi Kensara Kisu Kilong Lok Ajo Karbi Anglong Autonomous Council as EM Dr. Tuliram Ronghang Lapin Tim Karbi Anglong Atumapan Kirap Kachuhang Di Subayalong Karlitang Langtuk Tirang Arong Singhason Karbi Jutang Atiran SKJA Lapin Singhason Welfare Society Atum Cheram Dunsi Arunong Chingdi Asai Kidengpon Khorsing Kroarong Patu Aklamalong Mas Joining Amai Kibipon. Lason si Kedamtang BJP Racharia Song Atumati Tim Karbi Anglong Atum Pregjam Constituency along Mas Joining Amai Kibipon Bomason Taksi Pini Langhin Constituency ke Parlo Jaipong Mate Silabor Khorsing Kroarong Patu Aklamalong Sitami Mas Joining Amai Kibipon. Bangso Mai Along Aluhi Sarpuaman Penang Kachitong Dun Karbi Anglong CEM Akihai Dr. Tuliram Ronghang Lapen MLA Dorsing Ronghang Lapente MP Akihai Amor Singh Tiso Lapen MLA Bidasing Ingling Lapen EM Doan Pen Chinglok Pregjam Arpu Kido Tum Sitami Nang Chitong Dun Lapente Labangso Mai Along EP Chelsea Lapen Congress Asong Along Kiklem Kidamatum Bang Parupo Sose Amulok BJP Arachari Asong Along Chipa Ogdon Lapenke Akihai Dr. Tuliram Ronghang Bang Somai Along Lamte Kijai Ponatengke Khorsing Kroarong Patu Aklamalong Open State Sitami Kimrang Pon Popusi Lamchak Chipiteka Lapente Silawor Bin Home Alang Sonalong Sitami Kijoy Kelang Adim Mate Picnic Spot KAC Ahin Pen Selam Pon Popusi Akihai Dr. Tuliram Ronghang Lamthi Jaipong Lapenke Jaipong Silabor Lapen Lochen Langso Am Sitami Towar Ki Ikmate Black Topping Atowar Prabjin Pen Silam Pon Popusi Silabor Lapen Jaipong Hawarara Rapan Lamchak Chipiteka Lapenke Labangso Amai Along Langhin VDC Chairman Akihai Kiron Dog Bipen Mai Pahem Kupon Bangso Mai Insamjin Pen Pachunpot News Report Public TV Karbi Anglong Congress Adap Open Istiqlal Tidak BJP Mati Tinggal di Anglong Along Lemah Permansi Ini Panas Kena Cepat dulu Asli tinggal di Anglong Mati Bisi BJP Hum Pertating Anglong Maka Cikirang biasa yang dengan Tapi Itu Akhirnya Abang Kasut Itu Pipin Adat Salawar Arab Kisungana sayang din kami isi sipen kapi tunjuk kan sayang din klepon apet ko sekarang kenal apa bangke cinta konferensi dan suri khoda sosial kusiku ada kita ne kesan sida mena guna ko ini dah ini tu je orang ada ini lah tapi ongdong ai kesan sida mereka tu nak cinta konferensi ada dia tapi fast lagi bolong lah Kari gini ke kafe jumlah dan bolong dari kapor dan saya ke TV kapor masih so kedeng pon dan thumkar ni so asal dengan anjing pon soko masih dari kapor dan bolong ada hamil dan hamil pon itu so saya dengan dan ini sih kami na muka division kita lo Jaipong yang tu division lo kita ada ningkan tom mantu dah kita dapat ini adalah kontraktor hal mungkin so post office clear na kontraktor dan reply cipta na nanti adalah kontraktor hal make milling puri ye khanta state government nan pakai lo na kontraktor hal make milling
Jongsi, blacklisted to Jongsi, ipugo prongte lake, akaplega kamte klemong. Siapa yang dikit tete, bosan sih dikit tete mah, lagi nilipajir nyampo, kayak parti yang bong, lidaran bong itu tonte, kayak PSLC AB itu yang ring, lahir tentang lo, program amendment, itu kena ampan, kirungtap, tanggal besar kirungtap, kerektap, lahir orang pangkat cinek. Nandang banang, kinantang si Tamet, notary amendment, adonting tiket tijor, nabengso tiket, jor tangka kale problema, alotari bang khelale de, na raiso nodong ngale tu, ako nangan turunan, tuha bang tulino, no sopesa ke tuki igle body, ako pitwa bang ke, six sidul awareness leadership training dui tahu. Alah, di Tuliram, jodoh ni thoma program tu ibu, homas di si 50,000 cuma naik, 50,000 kali kan masa bisa homas di 50,000 kali dia tapi apa program yang dibeli, nah hello ni tu ayam tege, masih Sodak tak, kau main yang tongeng tiapan Aphlc Ji, pentalo. Election kita bahaya, udah kerja kita PSLC election bahaya tu malah tu. Bangsa ini sih, ni tu ni kita Pini, BJP mana kita sih, ni tu kebar iglo. Dhonsing Singnarachor Maipi Rongpi Kensara ke Sukilong Lok Ajo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapin Tim Karbi Anglong Atumapan Kirap Kachuhang Di Fulang Mili Langtuk Ing Timi Kar Dhonsing Singnarachor Maipi Rongpi Kensara ke Sukilong Lok Ajo Di Fu Medical College and Hospital Un Iderajok Guwahati Cancer Hospital Along Si Sekachilangdam Ji Aphan Cheponang Koklo Bontau Operation Ji Aphan Tangka Kabider Ajo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Lombajong MAC Joni Timong Atumaphan Kirap Kachuhang Lapen Hampang Asong Kidoan Atum Ke Thekiding Atum Nangrap Dunbekha Pusi Tuning Ripon Pusi Nilitum Public TV Karbi Anglong Along Birta Nang Pali Kirap Dunjining Hangabang Aling Sitami Kahumri Nangji Mobile Number 9365 047228 Arong di Fulang Mili Langtuk Ing Tiarong News Report Public TV Karbi Anglong Di Subayalong Karlitang Langtuk Tirang Arong Along Singhason Karbi Jutang Atiran SKJA Lapin Singhason Welfare Society Atum Cheram Dunsi Arunong Chingdi Asai Kidengpon Lason si Aruni Pain Koiranar Kep Sir Kep Arni Hako Ili Inglong Asomate Tribal Kayatumke Inglong Arit Katiki Pensi Sok Tengte Birek Bong Hom Lapen Kaprega Son Sitami Inglong Arit Along Pensi Long Ponji Sonsi Pusar Pisar Angthon Abe Singhason Constituency Ke Parlo Disobayalong Karlitang Langtuk Terang Along Singhason Karbi Jutang Atiran SKJA Lapen Singhason Welfare Society Atum Cheram Dunsi Arunong Chingdi Asai Misen Ing Samjin Pen Deng Ponlong Lopusi Nang Pachini Don Tangte Perangke Atheng No Nang Kapachini Don Alam The Pen Le No Nang Ton Pen Alang Litum Kaningje Pon Alam The Pen Le Arjupon Iksina News Report Public TV Karbi Anglong Itu
na tum ki wang ke ni tum ni rong tu lo si na tum pan si ka dom pa lo si ni tum mo nang dia than lo si ta me ni tum ku pi po si ar nong ching dia lo lun ke du kok ma na bang so lam asap tu sing ni thanik ko na si la so lun ke du I kok ka hu bol e kiri bang so hu si lang tum nong aru nong ching di la bang so hu lun do tum do la bang so ang thun na teng du ku na chi ni pu tum ni ti tum ba sar mi so pa tum ni tum ma jutang tara hin ben ni tum ka pon na ti pa chini pon na ti tum ka chau li pon na ti pinangan dim pinan ke ni tum ma pon ho lo na ti ni tum pang cheng pon bom lo na ti ke li li du tai lang si ta mi ta ni tum hu do song thun lo che bor li ikiri la pen ke hala du mi li kiri la hai ni ke ang ser boy tha pen te lo ma ke enda ma tum lo pusipu na ti la so teng ban si ni tum ke klem bom lo na ti singa son hawar si ta mi ni tum da ki thek thi du ulang na ti ke chal I ulang na ti ni tum ke la so ka chal li pon chi ni tum la bang so ri nong jing di jan kan wang da di pon bom na ti ni tum ni phuang thun ni phia thun na song thun man chi ni tu ru nong jing di ki bi pon ik lo na ti ni tum ke klem pon bom di la bang so bang kan wang ka ni tum ke chok ki tik ke ni tum klem pon bom di thek tik la pu song ik lo ben ki thek na ni ulang na ti ke chal li nai do la ni tum non ka chali cho liao wi mi ma ta than nai la bang so ti lu tu ke tempo lo di chi ba chi ni pon lo nu tu nani tu ningkan kon lo arun chindi ki klem pon tang ya chuning ni tu ke klem chuning man si cheng lang la si ka chal cheng te nin pini ban ka hin ki chok lo pini ni mang ke la sin kan hin la si ni tu ke klem pon bom di bu si ni tu ke king mai pon bom di la si klem pon bom di ni tu la theng chot chot pha pon bom singa son karbi yutang aterang ahin pen aning kan ma so thak thak aru nong ching di la bang so saya mu pini tadak ni tum nang tum media akorte ke doan tum ham same ni tum chop hating pen nang tum aporting ben nang tum kiwang thek ta sa prang ni tum singa son karbi yutang aterang ahin pen ki don media akorte dum han kurwang tu galong pajir pon lo lasi singa son karbi yutang aterang ahin pen ma tha pon lo je asiti na saya mu le klem pon di postame isi ke chok lim la bang so ke klem pon di phati tum kai ki busam bor I pon lo la sin non la bang so aru nong ching dia sai busam ni tum pinangan ke chok ke le le di busam do kok hai lang mini ni tum ke chari pon la busam na sai ni tum deng pon la la si ko mai mi Karbi Anglong angkang piaru aru nong ching dia saya mu la bang so ke klem ke dam thek abang phua tum do alu tum mu than thek abang phua bang phia tum do lo tante ni tum singa son Karbi tang terang phan la pon so si video story nang than don dia phan la busam ni tum singa son Karbi tang terang hin chuning ri pon la si singa aru nong ching di go pia po sa sai ke klem pon nang kok ma la ke la son si tum singa son Karbi tang terang ni tum chini pon ye e perfegang duga ko hut Karbi khai tum bang boli e kiri la bang so bang kapin chong te kang kapin thi te kang la pu son aru nong ching di la so na saya mu do la bang so saya kleng sarpon tu idam ba dak mujadara ro dak ma arit nasi iso yang bang kleng sarpon tu na apor nang alisa tek nang alisi ritino kasi so yang atun bang non et lo chili la pun et lo la si bang dak men dua lo bisang lo bang so yang atun ko pin chong ka pin tinon le ka pin chong wong alam kali ti piniari ke bang tinong sing la si dak nang dunang pisang lo amu pleng si dak ibang lo pun KSA Difu District Committee Kong Chunbang Rakesh Terangja Ponsi Ari Sangho Atumpen Apar Habjana Havar Apar Jakoinala English LP School along An Kahumridam Hei la pen longri ke paklarji pulote toklang paprang donangji akinang so la sonsi Karbi lo Charlie asong mate KSA Difu District Committee Kong Chunbang Rakesh Terangja Ponsi claim rapid atumpen Apar Jakoinala English LP School along An Kahumridam alang litumpen Kahumridam hot Apar Jakoinala LP School along Kupi Koson Mapu Kahumridam pen hadak loki than lapen ke Charlie asomaratum misen lapen
School ahemar lukinang ji ason anta dupet bonta School boundary wall extension School room lapen Karbi language teacher KLT akinang sotlang pusi perangkea thengno lo thanbang phi mamuni das pen nang pachini don Lasi Prabjin pen lason ki jongpona bang Karbi Anglong Autonomous Council IEM mati Education in charge Richard Tok B Aphan nangki pipon vek ji Aphan si Karbi lo Charlie Asong KSA Difu District Committee Kongchunba Rakesh terang hin pen chuningri padopon Lapen terang sangho pen perangkia thengno kaningje ponke Nili Ladakh Jakoinala English LP School along chodle nangka humriji Lapu kali along kaprek ay school along sitami nili tum humri damji aphan chisek dinglo athe along pen along ay school ke lo than bang atum school than pamimi lapen school somaratum lo charli pamimi mati api apuatum kachilang dun pamimi do lasi lahai pen ke pajok konji aphansi nilimang konlo puta ningje pon Pini labang so ka humri damahot Karbi lo Charlie asong KSE lapen lo than bang anparta hadaki Charlie asumaratum pen chingki chithan padopon Bangso ka humri damahot KSE Difu District Committee Kongchun bang Rakesh terang apar Dilaiji Branch Committee amaipu Raj Ronghang Kongchun bang Bikrom Timung Dun maipu Martin B Prokot Kanda Mukrang Timung atum pen Chetonggun si mesen pen sai pachunpon News Report Public TV Karbi Anglong Lalu je school atau dak nili tum la so apar jakoi nala school long pinang winang koke dak pinana arji la so school long na kumbing gini tum em lo la pen pini bang ni tu bang lo la pen le tum dak bang pinana rong so tum kithan mimi pusipu sita me pida dak to kapti so rong asor kisuman dak rada tum nili pan komplain do la so komplain mone telepon ben ni nili panang than la so nang than teng ben tum dak school long nang le det pena bang ke student na bang ke tutel bang kan lo 45 student do la pen teachers bang bain do la pen dak nang le ro ka bang ke ni le ning karong to bang athema la so ha war dak kithan ni do dak si school long ni tum ajulong la pen dak nang le ro ka bang ke student tum da perfect o la pen kithan bang tum ta la dak pinana duty bang ke aro an bang samya apora teng la pen aro na teng sila tum alang tum bang wer sin tum thegam lo manang kithan dun la pen la dak school chakai apar jakoi na la school long akiduka kisong ili dak Karbi Anglong Autonomous State Karbi Anglong Autonomous Council along education em Richard Tok bi pha ke hai sar phan ka chunu ni kang tunga bang ke dak alang ni dak headmaster tum ba head name tum nang thanu na teng bote dak la so school long bang ke dak immediate kinang je bang ke la bandriwal la pen hola school ahem extension bang ke nang sot pusi alang ni tum nang than ta sini tum Karbi lo chale asonga hin pen ka chunu ni kang tunga bang ke dak pinan school pulotang te sia bandri dobek nang ji la pen school pulotang te dak bandri ave pulutang ke dak pine biribira dak hormu du dia dak kang boson ta tum dokok dai la si Prabjin pe alang dak bandriwal ki pia phantani le Karbi Anglong Autonomous Council education em Richard sar ke hai phantame chuning dilo lapen du thurang lapen school bang ke extension nang ji ponang litum nang khan hola bang taki PG Prabjin pen litum Karbi lo chale song pe alang li phan Prabjin da dak nang visit pen immediate ki PG bansi alang li phantame litum chuning dilo lapen dak ki doana nitum Karbi lo chale song timben ke bang dak nang ke thek long environment bang ke student tuman bang yang ton perfect lap tin tum thegam long la pen tum ningak long belang tum ke than ki me phan dak than bang thi tum han tum ningak long ben Karbi lo chale song ben ta alang tum choro kang lo pen student hoi alang tum han dak yong dung student matan tum alang tum han ko sono thek na thek thema pu thuluding ta eno la pen thek na thek thema pu tame abc pen ban du tel tamin tum lang lo la pen la sokilang ateng sil dak dang ke student tum la pen teacher tum misyang so tum thegam long tante pini la upper jakoi nala long nang kahumri asonok thase ke bangjiani along place tame kahumri dai le puson chisik dom Lalu je niltum Karbi lo chale song pulotang te lake niltum a duty lo la pen niltum ke dak choche along tin samen pining de lake tuning samen niltum aning kanang samen along tin school long samen niltum dam pen niltum la so ha war long apar de la ji pen chenglok pu dhon surya ha war aluan apar habjan ha war aluan niltum aning kanang ta niltum school long teacher tum pen niltum dam pen hingki che thanam bela pen vijitam ke aning kanang tum do desang tin se klembom
Anta dalam tum nang na khona na thing lo ma ge teacher da bahini wet la bahini wet na ke than unji manang tum hin kan student 45 জন বলতাং তে বাহিনী বাঙ্গে উনজি বস তমে ডাকা কিসুমা বাঙ্কে বিশেষ কয় বাঙ্গে যে নন কার্বি সাবজেক্ট বাঙ্কে টিচার্স বাঙ্কে আইদেত লাসিলদা বাইদুম তাপামু তামান খানো ন লাসিদাক কিসুমা বাঙ্কে আঙ্কু কার্বি আ সাবজেক্ট থান বাঙ্গা টিচার্স আইদেত আলাংলি এডুকেশন ইএম সারফান পিনান লো পিরো লাপেন পিনান থানু লো বুসিপু লাসিলা সো পুথাকতা ইমিডিয়েট আকে হাই কার্বি লং তন মাস কাউন্সিল এডুকেশন ইএম puthot nili tunung di tholo alang li pap jin pen la so school long jakai na apar jakai na la school long tame karbia subject than di karbia teacher van tan pap jin pen dak e point pinang po e point kilo pulo tang dak school tame lang so setting tour pon po busi nili alang tumhan tunuri pon lo মোৰ নাম শ্ৰীমতী মামনি দাস আৰু মই ইয়াত আপাৰ জকৈনালা এলপি স্কুলৰ হেডমিষ্ট্ৰেছ আজি আমাৰ স্কুলত আমাৰ কেএছএ ৰাকেশ চেৰাং দাদা আৰু তেখেতৰ টিম আমাৰ স্কুলত ভিজিট কৰিছে আমি খুব সুখী হৈছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও খুব আনন্দিত হৈছে তেখেতে আমাক সুধিছে যে আমাৰ এই স্কুলৰ বাবে কি কি জৰুৰী বৰ্তমান নিডেড কি বস্তুখিনি লাগে যিটো আমাৰ স্কুলত প্ৰভাইড কৰা হোৱা নাই মই আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সবকে জনাব মোৰ এটা স্কুলৰ বৰ্তমান একদম ফৰমষ্ট নিড টু বাউণ্ডাৰী ৱাল আমাৰ স্কুলত নাই সেইকাৰণে আমি বিশেষ অসুবিধা পাই আছোঁ সবজি কিবা কিবি কিচেন গাৰ্ডেন লগাম ক'লেও ভালকৈ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ এটা ক্লাছৰুম একদম ইমিডিয়েট নিড হয় আৰু আমি আমাৰ ইয়াত কেএলটি পঢ়াবলৈ যিটো কাৰ্বি লেংগুৱেজ টিচাৰটো আমাৰ ইয়াত নাই সেইকাৰণে আমি সবক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি লেংগুৱেজ পঢ়াবলৈ একজন টিচাৰ আমাক দিয়া হয় বুলি ধন্যবাদ টোটেল ষ্টুডেণ্ট ইয়াত 45 আছে টিচাৰটো আমি দুজনেই আছোঁ